In his recent election campaign, the NPP candidate of Soyong constituency, Samlin Malngyang, had made certain remarks against church leaders, wherein he alleged them of not practicing what they preach to believers. Reacting to this, the TMC candidate from the same constituency, Stoding Thaba, expressed strong disagreement to the slandering of religious leaders by the NPP candidate. Though differences arise in politics, yet it is not expected of candidates to criticize or use offensive language against anybody during election campaigns, added Thaba. Ya gajing dalam election jom kertong ke parti NPP hapo ke Soyong konstitusi ibading Samlin Malngyang alor gajing keren domet jombu ya ki nongilam nyam ki pastor ki nong sarai kaba long ba long kangtung ki nong watai om ki nong le buat susuru ulagran yang mereka kentir harga bawa omba ki nongilam nyam habagi semaji bang cinta kila klep lu penduai dengan snow ba halor kami kebentar halor kami kebentar. Nah kalian menjongahi buat ke parti TMC Soyong Susi berkuai di snow bangim snow yahap ya kenega jingkran ke jumbo kene kalalong ka kene kala kata ya keburam jong ka inongelam nyam beper po jalan kalian jungi namarban bangin campaign ya ka election ban penyetungku dengki nongelam nyam ni barang bat kasanji masih mati ngesnoba keke ke bangim so ya leliru te ya tarujung te kamtam ki nongelam nyam ni brom yaki ide ki nongelam ki nong trei mon soba nong ta balam dak bentar ki nyam mo per ni brom ki bat ngim judon bentar ban kentoy yaki kilong kibutan brom aduh terta iya tu ba kecil persai na yang jong katu boy ka press mo I doktor mukul ka persai tu di tan am saya mo saya tena kalian dan meninu nang iya ka kecil persai na yang I George B Lendo ba George B Lendo te kolong butu te dui ka cikta te ngatrai nomor 4 deh iki bersisa ini nomor ba sikali tan puluh Thami ya ka parti TMC kantam ni apa Soyong menta ini keren ni ya menta hari ni jingle ni bom tiu kenti bom menta so no ba idon ke thong ban koi saka thong ke tele sikali tanda ndu ban hiar pandau ke parti ki juni ban cikta ye